Hello. Cái xong rồi đâu đâu về đâu. Hey, action group nè. Ăn đó. Hey, đi bắt cái 인간은 이 정도. Ngon mấy bố. Đâu nữa gì? Nha. Kia, hado ki buhi bak ayin na may kau bude moilane awang ne kawang de minyong bupaha. Ane, dawe ESC bu yin chengpa, KU President, Ipay Tapulan, Chairman, Angpa, Nyumba, Sukoboy New, VIPs, WSU President, Executive, Ane, Chempu Pangyuha. Ilakpe, Numan moilante mong may bu ane pone ya bu ngaulan itam nam. Tawa sa John Laktay dum jam I hawkani. Wangla Auleng Program 2025 organized by Wangla Students Union. Theme Preserving Culture and Tradition. Date 2nd April 2025. Venue Local Ground Wangla Village. Time 10 a.m. Special guest, Sri Tingtok, President, Konyak Union. Order of Program, Chairperson, Ms. Ashik, General Secretary, WSU. Invocation, Sri Yolo, Pastor, WBC. Welcome speech, Sri Liwang Ang. Significance of Auleng, Ms. Ngamyo, Women Coordinator, WSU. Special number, Mr. Longchai Konyak. Speech, special guest. Traditional rice pounding folklore, Srimati Bintoy. Traditional lullaby, Srimati Ngipli. Bamboo dance, Srimati Munya. Traditional folk song, A. Men in charge, Sri Yangging. B. Women in charge, Srimati Binlai, President WNSK. Word of thanks, Mr. Pangwang, Information Secretary, WSU. Benediction, Ms. Hannah, Associate Pastor Women, WBC. Lunch to be followed. This is the sequence of today's program.
Let us go back to program. Invocation 3 YOLO Pastor WPC. Sa yo plak chung ne Pastor de hibak padam nang. Chào yên kawang. Yi hipak yên kong kabunang yak me. Tining bu 2025. Kunyak auliang hipak. Yi bu taidem. Ilo hipak. Nang yang mo panapai. Suman miyuk puai upana mo yaw. Amen. Sila lapu anh bu aring program chuyên trọng ở quê baju. Chăm la to. Kerim me. Nangkin sak lambat tu ne. Kunyak khili. Kunyak samsi ran to la to. Gangla chim hung chai. Kerim bong mai ma. Chăm la oma rong lang sa le. Yop to patam chang ne. Ke yo president. Chăm ma a song. Ke yo office bearers rim. Nangrim kunyak sitang. Ngo ba nangrim ma chim hung cha to. Ni Hanpak dukha sangal to kerim bhai bongmai ma chamang karo kusitang nangrim to bongmai baka nangrim pola la baka hiwang ga datang tamdai gopama ngap program organizing sangbu Gangla Student Union Office Bearers President Magoi Brim Chama Gangla Chinghong ma Tongsen Chairman ma agoi bu Chimbano Parim Umano Kama Pato hi Suko pato ni ma agoi bu so sang ju parim Athai Bagangla Kazagrim Karim Liliye Ngali hayu le tim da program han pakhi mai Hagang shit khakla karimong pha ba setang hagang de bin chong pha ha jamma bong mai la ha ani ba baba lamma otama oibi baba bi ha jon ba program extra chonang ibing ha jang arenga kunyak setang culture karim custom chin de simai setang karim April 1 to 6 bong ma haila simbu ga chu ba karim tarik ani Sichim betul na, kerim apong la asan ngola boy, narin tu bong maila boy, jama kerim lili ha kan tapi jong ha, ani ba, narin pola la pa, pola ka gabibi asaba, kiyo presiden ma ko brema, kerim pai bong mai ma jam omang alang mai biya, bong mai pole, kaying ma, gai bi hawang hang mai benda yang sangkuwe. Abi bok paha ko su kan ba phung la to pola la ba phung la to phir mang cha phum ba cha la ta salam la shi tang gala tim ta tan hai ma he wangang kunyak union president achi hi asong ni cham la ta ayong ma shi tang yo pa to Kapai ma, hei gung lumang, hei pai cham la do, keyo president pai cham la do, bong mai ma, omang kabu keren pai, vice president, chama yong hai, kawama number arim ma AGS, Jingyam, AGS Pangyao. Ngarim hilla kabu driver kerim baca now. Hei singa ta chama changoi phung pha ngarim mak ala lama ngarim mang me la chung kem la ta mon da mang lai rong kerim ma si yok pam cham pha bu nang nga ta kerim ma meng chama changoi hayu
driver cha jam jatai bu chu bolero driver cha gesemu heu driver ya abuma ngerim mabal simbai ga he khi mangobu ha ga ngasim ba khagan ne ko se khi sang ma rex achol simbu gese ye driver ni to su e se pa phongbu bodyguard sipai ya chu chon bi cha jatai bu gese ngai da dong apong ba nang mang ma la ta chu kim nang o he chin to chu bang wan tang ko yang nang khan he yo le nang ang se ga ta tang dam bu ani ba yak ta kho cha phai ma kho ni de nang dai bu recognize ang asang bi process ma dai bi garan do bi chingonga garim achonga ngo bu keyo obis beresim president agoi brima garim do nok ta kan ngo bhai kunya do ka ko jo garim de he jai kala to garim bhai he jai bong mai ma wa mang hu la to ani garim bhai ngala cham be se tang garim li li bong mai la la ha herim tim herim khagan herim bo cho si tang gangla ju hai ha gangang moe manu la yo pa ma cham la tan hao le herim pol la bu wal kham ka ko ga bibi ka la tam de ga thank you New Butong New, our special guest, Angba, Associate Women Pastors, and all the gathering members. Significance of Auleng. Alam kavan longpang pang peng new wangla Auleng ngaulan. Message. Wang wan lipu. Kunya ke wang se ipude wangla gang senyek na. Kunya ke katok se ipude wang lai ha wan se ina. Dau jing ne wang hai katok se ipude wang wan se nyek na. Wang wan de lipu ayong lim ngo na. Simba amai ki e. Ka wang cha li e. Wipa cha li e. Jingo yu pi phai simpa tampu. Jing mai me kan bu phai. Jing nyui lipu hawe ya bu ngo na. Ka wang cha li e wang bong asai tong e. Wang peng cha jingne muhiman yue kempu. Pumhai wimpu like fasting ki e ngona. Wipa ne ya e wipa tuilak lipu hawe wang wana tuina. Wang wan ne wang lai pongluk senye pu yanang. Auleng akung wang bu ngaulan. Awang ne punyak auleng akung wang buwa wang lai wang yangki. Tau pai me naksi kunyak jing yu jing ha auleng nga painang. Hapoi dini puchin me ke yu kaye kunyak auleng nga 1st to 6 April mong me mojo se iyang e tuman kunyak jing yu jing ha jam se monang. Auleng meaning wangla auleng bu hipang me February lit me ngo yangki. Ibu hai yan bu man pai bu hipak me akung wang yang ki. Hatawa piyak ala atam ngai bu hai chupeng atam peng bu itelaye singnang. Auleng me mata songning nok nyu nokha anne tuita yang pai sekolah ne nyu hai pa de i sie hawe hingho ya chai tam pa bungo na. Wang peng cha mong me li bulan asai phai matkap ngau iyang e iman ya ha phai ai mong yung bu yung olak jingne akim pa yan ngau auleng hipang me mong chong me ngau na. Auleng hipang me natan lan ne nyui nok phong mong bu siko nai na. Auleng hipang me lokai lai bunyi ang pa ang ya lan ne nyui au hei leng ya nang. Aneo pin halane nyui au heleng ya nang. Pin hai ange imane yabu au heleng ka ye job sia sing ok nang. Wangla au leng mo nyua lekeng cha mong de tim tan nang. Hayang e ni wok mong me au leng mo nang. Tong me paye sobu yinpa atama au leng manso se yetai ne tamme ang nang. Hang ne ima anak pu se ina. Aso wanda olenga wang peng ala
alang ala jailai pu anne chau hai inu tampu mongo nang tini a government ka ye March final se ipuki e Auleng hem jing song bang ka hak khai na chong ban hian hai win wana tu mo om tai tong kai phuang lap zu chong to lai hing to sola mai tong o gangwan tikha yang ya yellow wang hai zui chama ka gangwan zu la wang jing so chaya mo wai lang la wang ngam thok song male la wang ariang ti sui hong pang chun chal cham leya. Thank you. Thương dòng anh mây thành thì an của nhau người trên sâu có mi xa chừng dối dối dù khi có thể ta xem là phê anh như chú hay quan cho bóng mẹ ô lê ông xin xí mây dạo má tu ông xin chú mãi lòng khao ông xin hô ly mong mãi vui nhà ngâu lên ngô như tin hay âm lý chinh rồi cô ăn chơi ông thì ông chính của nhà ca đô chính như chính hạ sẽ thầm hai nhà quân mong mây âu lên mô nhớ ta chấm hạ ông xin xí mây dạo má tu ông xin chú mãi lòng khao ông xin hô ly mong mãi tôi nhòa âu lên ngô như áo như vàng trong cô em lan chén như tình như con xí thì mẹ ngô Liên như sản thơm trình người là phải nào Quân nhau âu lên mùa nhiều ta là cà phê ông xin xí mây dạo má bưu ông xin chú mãi lòng khao ông xin hô ly mong mãi cứ
nhọc âu lên mùa như Mùi lan đến năm mấy khi bác cầm ai ayen năm mấy chừng nào teman mùi lan nè teman yen nhi ba chỉ số Christ ta min yong bo yong pha Toma tenapu wang la au leng tai cham chong nyu wang la students president woibo of his parents wang la ang pa hai village council chairman ni woibo jing shau wang lam lambalan ni yon ba woibo bumenok shau san balan sako woi nyu woibo sako shau san yulan youth pastor woibo youth office parents wang lama tawai tawa lomang nau mai hakpa lombalan hatau hipak kamai ayan namai jengna yala pa tumanda kawang ta min yong bo pha wai kai la khaya se tai ayang boy tini hatau chui wan mai bungi yang kawang de min yong pha nang wai kai bo yachi anu wang hi chamloi kat kama taman hangga yi ba ngo ashe boyang boy atau cumai sa tau kibu ni hi ba kamai e patambu kawang ta min yong bo pha dani apai chambulan konyak yunen mabu awi paching awi tapai nomana yising lakai awang na tau ngau I shama apai chamatabu office pares lan chama yong haunang tuman pai je chingwang nang cham yong kai ia vice president ngonang ia tangnu katang ngonang vice president na ingonang ni subama pai je chingyam ia sengha tangten ngonang ya sa ia keyo shigidari ngonang tuman pai je pongyao ia chen wangti ngonang sa keyo sigitaring nongonang ano apay chamadabu taman bay tinok nyuyong iya wangla katangonang alaw yaji taw kay wangla kata chaw sa naman da taw tinok memsapu ataw itamnang ataw lan tini wangla student na awleng mo da omong ni kya sa tongbu juna ay mada jing tongbu da nan isama talak ji sibu ang na domanda nan yong nang hamni tarik ngani Nagaland Chief Minister onglak Central Nopo Union Minister onglak anyo Nagaland ma kisama tuktakaya yenang bu konyak Heritage Village atau inauguration ngolak anyo konyak awleng mongolak tau jingna sa tamana tau mayong nan hitsi boyang boy mata jinglan nan peng buda haku ko talak ya se yang atanya hakata bungonang hatau cham chai boya se yang tom jing nyugu longkai jing yo no ngai ningo yang cham no hamna pa haku ko nang sida chau kai anyo ngau pha cha no I tau pha moi man pha tau pha cha ibu jingna hamna pa longkai de talak jingna hakata bungonang toman nan isam ya tininga yong nan hitpu hatau na ngosi boyang boy hangga yi bujuna nyubu jing sauda no mada jing sauda haka tabu jauh sa awang na hatau ngaulan ia tamnang konyak auleng hatawa April 1 to 6 atau jing pima atau auleng mo tepu hatau taitem lingyanga akan pima haka ngonang kata mabua konyak aulenga hangi sisa iwanda sa mabu confusion ngonang akan bima dongau iunang pumai no kai students sa council atawa yoyoy na sa taipu ngonang hayang boy hataw yuchi konyak auleng monyu
hatawa asung wandea pui palan etawa pui wang atau yonga puma wama imania kasi de kambu hibang mea tai doi tai langpu hangyang etau nan peng yang yoya abang bana auhi jingo yelak ponyak jing saulan di iwan tai ngawan da lok wan da yoya ata pa ne sa hai lok pu yang ki hayang boy au teman Kristen Jisu Krista wanglem teman da paya pai wan da teman ya asung wan da pum wan bu tau pa yichi ayang boy teman ya ka wang di yoblak hang ne tai halia tai soyang atau alek apeng tening pu wang peng ma yo ong amaya ngai tampa se temannya ka wang di yopu hipak ya pu atau mana tau ke pu meno ka yo na student sa hai kangsala yo na sa au be temannya jetelak ka wang de yoplak atau ngana dan yo tau macam yang wang la Katalan wang la Kristen Katalan pap jiti bu kata yanang nang bai temannya moila na ka wang te minyong pa yopu hipak yalak atau ngana atau ma oh hileng konyak teman natai buat tahu oh hilang pulang palang hatau ya kama hatau akasi aca sina hatau ya ci didikin namang dak kawang de didikin namang yang hatau yup yang teman yong chau sa tau cholak bumbong anyo lokal lai balan yo asongan bu bakia chokai mo pu hayang yu yin kama tau yelok oklak hayase yu yin kama naksiya lanse sita to melok lak hayase betawa yong apok nam ayang bo yu ta yin anyo asongan lok pu hema lepu jama wangla ya alo tangte sangte ano longkai hongbo champa ching yu bilante yok nga nokai na bu hem na lok ngoyang ki hayang bo hatau angdo sa ba kawang na minyong pa kawang nang pa bu jingna nang moy man tambu jingna to mana hagaling nang gi teninga hatau alek apeng mai ngai na tambasa hatau ba lamma hem kampus na meng balanyo pulang palong hem yoy ok sang bu hau bu yichi baba kawang ta minyong pa kawang mo bu moy man yalak jingna hatau hem kampus na menga ing lamma pa taman lok puwa asungwan bu kia yoy hangi ba melok hatau long nok yang boy hatau atomania hakicholak yang haki ka manak se tomana ayan se na tailang wana hangne sa daw auleng tradition culture hatawa mi katong nyuya yung iisiya hakang wana sa mi foreign teningo mi foreign land soheng katalan maapaya konyak auleng hangi siya iman pa wana tomano bu oheleng dedok tomana tambu daw oheleng katong nyuya nang bu adawa original mi ya tau da lailak chingna painang manyo keyo office ma scholar term iman PhD yalak chingna tau thesis hangyang tau nyalak chingna sa iman tongbu konyak auleng hangisi hanggaya buji sa tongwan da tau khongkombo hatau lam ya nang cha hati nang cha sa tomana aki buja sa mani iyangge tau kiya mabu katalana konyak auleng si kama lansa nakakatalanyo sa mini atau whole field sinang whole field mio konyak yom kama lansa alam cha absen nameng bukia atau ki buyapan ngonang tau ke teman yonga teman pulang palang hangi batuin nang ngoyo ba to yonga prisam nameng teman haka anglak yang anu atawa yenon anglak yang ayang atawa kawang di yob yang teman cawe sabu halau lemma cholak yang ayang boy tawai hayang yujok yang asungan dia auleng bua apu upalan ya au ba auleng lakai auleng lak jingna se yu ai sei hatau tamma hatau yin ka manak si ai auleng mo cha se ngoyang ki hayang bo tanyi tenganya teman ya yu ai sei ji auleng mo lak jingna teman ya December, November mo teninga daw aulem halak sa atama aktam lak atama ano samay may buhayi nga hatawan halak sina sa tomana hataw tamata ang lakong hangi siya boy oh hay siya ba hatawan na cholak siya nga yup yang nga chow siya ang yang nga hataw chon kama tuman jung na hangsin mo iman mo namang naksi
tau kai hatau ba lama to mana chun ni kai ayang boy yu chok yang nang mai bu ya sa hau ne si wan da ba no nang balan se ye mai bu na mang ta na tau kai au pi tau teman pulang palang tau pulang hem lok wan da yu chok yu yang lok lak chung ne teman je tam lak sa ba to mana yo nga chai lei bu ato na mang lak ayang kawang da min yung hak ngam bai bu hatau hem lem na to mana ya yang hakaling gama punya kau lenga no numan sa anyan bu anu chayu chay ngob yaw wang la awang no wang bai sia atau i chana tau kai tau ki bulam ma wang la chala la na chay lei bu paling gai ja haki ka mami atau bai hami wang la hangka wang bai au lenga si tau ki sa bu atau ki bu nyoy ma wang lam ma au beling la kai ling gama ai wang la au lenga mai nang ki atau ki ko nyak la na ka linga chambalan haki ya silang na ngolak tau kai chay lay lak ching nasa ataw kibu pumainok pay tay siyang lak council hay student saya lak ka si ba pumainok pay tay siyang yang jam sa tawa yo pa kambu awang ba taw yalak sa tomana haki lak ching nasa nomanda ataw iya tamnam taw ba jam sa wang la students tani jam ngonang numan organize numanang taw kay nomanda ngaw ja iunang wang la students lana numana yo nga taydaya anu numana anya ne education hangi bang waya ba tawda numan mong palakyang pongni tawa ponyak students yunan ado kebishe machaman do iyangi sa ba samal labe kong matamana chayla lakpong sa ba tumana theory sayaji ang ba practical wang la chalala niya ikri kibu ikri yikaw majia anyo daw technical lam piti blodi hataw yikaw majia anyo veterinary hataw yikaw majia wang la students lana daw kibu da mong phadaw hayang anuman ya miya yonga singay manya boy katok yana ambukan mataw tay li lalak yana ano yang ka hamlak yana ano fishery pon eplak ataw nyo yan ang mga nang wang la daka to ka ma nang yo ama wang la student la ne toki buda mi pay competition yang toki bu engineering doctors ang iya to line da yo ng mong paling kama wang la yo nga mi iya yo ng wow de la kanu wang la shumay bu na to melak to ka chalala na to te la kong pas exibu sa chung bu chalala ne hataw awiling laksi sa ngobu bunyu bu bala naman lingja hayang bu taw ling lakatawa wang la students lan ngonang tani taw mo home suwan da taw ya wang la students lan da taw hayang bu cha challenge na mang bu taw ngaw yunanggi no man hangi da nanggi ayat wang la ka tong ngonang ja ka to hakpa ja sa hakisa ngo man naman haklaka ataw yiji hayang bu practical linglak chingna sa naman yo nga tayda upay ikama mi ya ay wang la katukongo buyaw ano kanang buyang sibwa chalala na to ki buchele lakchina hataw ilak pongpong sa lem sibu ba matawa ngahu bua tuman pai jinglan yo nga tayda lakchina ngaw cha yunang April 1 to 6 atawa kunyak auleng nesa government calendar mahanya nga tawa restricted holidays ataw iyang ona anyo taw ba jamsa 28 September atawa kunyak lawong mo atong ona atawa government na iman calendar mahanya nga restricted holiday no payanga shuti payanga office basa aki ibuda taman kunyak ching atamatamaya tani taw awleng bumunga at least April 1 to 6 atawa awleng chingna sa ang lakongpong ayang bo atam ataw ma revival camp eblak yesiga ma alaw ching taitam eblak alaw society atama hataw eblak si botawa yo nga pauna taw kay hataw yi ilak chingna hataw yi tamnang ching kongkong buwa konya ka chaja sin iboy tawa ye chai bunga nang taw kay calendar me yoi ching calendar lingwanda chamba wanda au bio
April 1 to 6 hataw mong maya jing hai pan hataw tay tama pumenok tay tamo tawa yatam ga mamailak konyak auleng te respect na mangla kungbong anyo 28 September hatawa law ong mo jingna sa government na calendar mahanya nga tawniya office o shoot ilaksa hanungo buda jing lan bai anu atam ya tawon ngo balan bai law ong mo ibang jing balan tamani ibasa no akataw hai bulam ataw chona ataw yiji tania auleng jingna sa iwan de tamania tai tai lilalak hataw apeng ale ngai tampha sa tenia yo pungonang 28 September awang wala kay hataw niya pumenok level na jing level na taidam jado hataw hang niya laksi kawang nang de yopu ke moy man pha tabu apeng alek ha bu yikim bu chon bu yikim bu hataw pha bu jing na kawang nang de minyong pha bai sa ama to niya kawang de minyong ya halaka hataw jing na ibu law ong mongana taw kai jing khong gam bu atawa yong maya Arkanas naman nga hataw chon kayo sa hataw itam na tumana nano hit pukay ano sa anuman bayo kia kanja ko yang anu neng tuman onglak tuman yung tuay pang nang itaw kay numan ok pusino tumano yung ono ok taw kay hataw ngaw itam na agam na numan sinang tumana government yachi anyo MLA minister yachi ang boy kami iyang bukia wangla student union ong yanga ay tening ako ko nang sita chao kay ano ka ko may lakyang sa recuse namang bu juna ay lakya sa respond namang bu tanap tangona tayanga numan ya hangi ba tumanda tabalan tumanda hinghau hangiwa tamata numan faya bai pabu jengnasa tumana konyak yunan man saya ji hang bu konyak yunan man numanda mong mai bu minyong ba bungalan chane tamnang anu wangla de moyman kalaksa konyak yunan tini tayang akia bua numanda jailai buja moyman kalaksa tau tena tau ke tuman sakat tayang ya acing hanu tuman yo thank you noman ubu thank you tau digi konyak yunan yo thank you ji kama tawa acing among de pau sing obu jengnasa tawa atuma konyak yunan na acing abu tau envelope cha tau fa tamnang tau kai tuman phai wangla student union president i chama yong yang atau visum na melak jengnasa tong nanje wangla jingsyo ma chai jongbu aushin chalalan ngoya pai yelak pe kawanga moy man tamsiyo sa hatong aulan chai tamna pu soy Long
o ai unam meri phao o ai unam meri phao quỳ sang bahi chạy u ya quỳ sang bahi chạy u ya lòng vật cả chân xin mẹ polic lòng vật cả chân xin mẹ polic chăm tông ai du quê thiệt chăm tông ai du quê thiệt cuộc sống mất tiền ta qua quang ya cuộc sống mất tiền ta qua quang ya tao không nuôi tao không nuôi lòng tan tao không nuôi ai dan nào với con đặc xem nhiều dan nào với con đặc xem nhiều con nên là sinh lệ ai đó con nên là sinh lệ ai đó có quan là quan sâu ma vang ta có quan là quan sâu ma vang ta bóng mây gian trên con tô đông lạnh bóng mây gian trên con tô đông lạnh để thăm ngôi dân để thăm ngôi dân bên hình lễ thăm ngôi dân âm mạnh bên hình lễ thăm ngôi dân âm mạnh nang puya hàng rin na rong hai le y yo a yo le con nước thì lên và chạm chạm อันพังยา
징성 관가하고 나종반이나 징성 관가하고 나종반이나
Amma
Respected chairperson, and I warmly respected our chief guest, sir. We are so excited because of your joining us today. And then we hope that you will be with us for the future like this in the coming days. Yung hibak nan hit puyome, tenibu teman fay special chief guest sir, nang bay bude yung mong may nam tuman ching so sa ha aji hayang boy lan sebu kunyak ching nyu ching ha tumana nanga yung important ka da se tumana tai nam tau ching ne tani tumana nang de nang mobu wina sai bungau nang mobu knowledge yalak se tumana nang de nyek pukie tini teman de nang yong maya wina saya tambu jingne yong binyong panam kawang nang noksa hayang nang ayende yelak pe moi mansi ane hado program linglak jingne se hado me program kumutilan numane hado program yong maya sangyak ke ling tambu jingne numan de yong binyong panam moi kala kipak meo tau ki atau bai sangat sesip se linglak cina se numan de mong mai bungau ane minyong pa bungau atau iya tamnang ane lim se bu ba me teni atau teman programa teman bai chief guest apa sih caya nang ye pai kema teman atau programa cacang nga se len ha se bu hayang boy teni nang bai bu kaya tau ki bu program sima yama tambu jingne nang de yelak puminyong panam ngoi laki pang meo tau ke tamana nang nan yam wonde nang tumande wina saibu ngau ilak jingne tumande nang mo knowledge phalak jingne timatae tangyo se tuman I on behalf of the Wangla students tuman sani chi yang boy Wangla nyubu katalane nang de mongmai bungau ane minyong pa bungau aniu wangsim pa bungau ye tamnang ane akim ne sa tumane program akim bangonang to kai me sa hatu me tuman pai yin jing ba pai mo wayang i pai bugadalan imana tuman club yang cham jinglak jingne atau angnok te tailak jingne onglak jingne nan phing atamnang ane pangyuha hemlok pu payonglan ane nyuyonglan auyin ausin de pat pike phang oya bai numana hado yunen mission nok te tailak jingne se hado e tamnang ane akimne tumana ngoi kala kipang no to ki e hado bai samai se cholak jingne se moila na ka ong bade yoba tanha thank you